Starteru je dat znak da izda naredbu jahačima da počnu da ulaze na svoje startna mesta. Starteru je dat znak da izda naredbu jahačima da na leđima svojih grla počnu da ulaze na predviđena startna mesta. Boks broj 1, Eyes of Silver. Boks broj 1, Eyes of Silver. Eyes of Silver krenuo je ka svojoj startnoj poziciji. Boks broj 1, Eyes of Silver. Neka se ostala grla primaknu. Boks broj 2, Man's World. Boks broj 2, Man's World. Boks broj 3, Kameni Bili. Boks broj 3, Kameni Bili. Zeleno-beli dres, bela uzda. Boks broj 4, Tequila. Vizori. Boks broj 4, Tequila. Krenula ka svom mestu. Boks broj 5, Double Triumph. Bio u plavom dresu, sada u zelenom, porodice Alić. Double Triumph, boks broj 5. Boks broj 6, Wild West. Boks broj 6, Wild West. Boks broj 7, Show Nover. Boks broj 8, Dragoljub. Boks broj 9, Queen Mambo. Maca, jedan od 1000 žutih u ovoj trci. Boks broj 10, Usar de Bove. Boks broj 10, Usar de Bove. I boks broj 11, Never in Red. Van mašine još Never in Red. Maska. Never in Red treba da uđe u boks broj 11. Ujedno i poslednje grlo koje treba da uđe na poslednju startnu poziciju. Čini se da su sada sva grla unutar start mašine. Zoran Ivošević vidjet će kada osoblje napusti napravu. Trka je puštena. Trka je puštena, najbolje je startovala Show Nover. Show Nover, Tequila. Show Nover. Gužva je tu za drugu poziciju, on ima prednost od 3/4 dužine konjskog tela prednosti. Eyes of Silver izbija na drugo mesto. Na čelu Show Nover za dužinu vrata, Eyes of Silver druga pozicija, treća pozicija recimo Man's World. Ne, to je Queen Mambo. Trku vodi Eyes of Silver. Čini se da sada on ima blagu prednost. Show Nover na drugoj poziciji. Tu je Double Triumph. Na čelu ove trke Eyes of Silver, druga pozicija Show Nover, treća pozicija Double Triumph, iznutra galopira Tequila s polja. Na petoj poziciji je Never in Red, zatim Man's World, Wild West, Dragoljub. Iznutra galopira Kameni Bili, na začelju Usar de Bove. Trku vodi Eyes of Silver, Eyes of Silver, Show Nover. Eyes of Silver, Show Nover. Treća pozicija Never in Red. Četvrta pozicija Double Triumph. Iznutra na petoj poziciji Tequila. Šesta pozicija Man's World. Sedma pozicija Kameni Bili. Sada na sedmu poziciji izbija Usar de Bove. Dragoljub je zaostao 50 i više metara za grupom konja. Trku vodi Never in Red sada. Never in Red je izbio na lidersku poziciju u ovom nadmetanju. Međutim, s polja napada Man's World. Man's World, Never in Red. Never in Red, Man's World. Treća pozicija Wild West. Četvrta pozicija
Usar Dabove, 5. pozicija Sean O'Ver, 6. pozicija Tequila. Wild West je izbio na lidersku poziciju. Wild West, Men's World, Never in Red. Usar Dabove, Sean O'Ver. Trku vodi Wild West. Juri ga Men's World. Prvi šans, Never in Red na 5. poziciji. Wild West vodi ovo nadmetanje. Wild West, Men's World. Tequila na 3. poziciji. Trku vodi Wild West, finišera tamo Tequila, iznutra se probija Sean O'Ver. Trku vodi i dobija Wild West, protati drugo mesto. Zveovice, Tequila, Sean O'Ver, Men's World. Usar Dabove, prvi šans, Never in Red. Sad, Double Triumph. Team Mambo, Eyes of Silver. Kameni bili i Dragoljub, greo te zaista naopako. Da li će se nadisati ovaj konj? Kakav šok za sistem! Gdje su prvi favoriti? Prvi, drugi, treći, četvrti, peti. Kakva trka? Kakva trka? Kakav rasplet 98. srpskog galopskog derbija? Majstorski.